Papa mekuseni papa masengiyaqatshwa mfethu. Mango. Ndoda mangicheck ibhavu ligcwele lapha ndoda. Hey wena. Amagongo ndoda. Hey gcwele idulasi la. Masifika lapha sizithola namakhondom phansi. Ngithola. Bathiwa hayi. Jinjini. Ya bangirepile. Mafika lapha sesiyaqatshwa le CPF leli boss ndoda. Lo axona mangene engubeni ubeke nerambo lapha edonsele irambo ngishayelana le CPF. Ndoda sengidizi lapho ngigijima ngilanda ispectraf. Sakhotshwa le judge leli lagweba labafana babulalela khithi yayibona le judge thi. Ya ile lasigwele le. Yeah. Machito washanga no 18. Yeah. Ayo, guess what? Lava for say what I'm bulala bit. Things I must be letting so much now. Things loving is we leave no stone unturned. Welcome back to yet another episode of Real Life with 925. You know we're doing it like we're doing it for TV, the podcast that other podcasters watch. So guys, thank you very much, man, for those who are watching this content, for those who are promoting this content without even me knowing which by pusher to my social media, by pusher around guys. So you know that really know what this podcast is all about. Isaiah, go by the name aka Zaizo. aka Zaizo, but bangibizuzwa Aizo, bathwara amathega. Thina esikhulile ngekwaito ke. Sure guys, yeah. Mchita ube ulana uzosibekela story naye ubuye eMbalenhle. So Mchita kanjani kasi? Great awuchana. Ngiyabonga mfethu, ngiyabonga ukuthi nje mangitshela ngendaba ye-podcast ukuthi mfethu nawe ubuye waba nesendaweni zoku-actor ne-interest ukuthi ungephusha yamini ukuthi nawe ungashare something nencosi zanomo especially lezi zifuna ukuba kule industry. Mfethu ngibonga kakhulu ukuthi uSky isikhathi sakho ukuthi nawe sichazele ngempilo yakho mfethu. Ungacala utshela ababukeli ukuthi uMjida ubani ekhulelephi negama konke kanjani. Sambona babukeli igama uIsaiah wakasithole aka Zaizo Mazakazaka. Mazakazulu uJozi Mavu uNever Khathala usitakalasha uDukweli Mhlophe uma 7 umduhuzo ingane ngokhisa ukhaloni. Shada maflake badoda la thulu ndoda izibinga lenze njani? Yeah. So uMjida ukhule kanjani? How was your upbringing? Mfowethu mina ngiyawuthasa eMbalenhle khulele eMbalenhle futhi manje vele eMbalenhle iKaslami nerazo lami yabona. Bengifunda primary isibanisezwe. Okay, isibanisezwe besihlala eduze nasekhaya. Bathola ukuthi besichashile ezamokuhle ngithola. Masichashe kanjena sizothola ini istand saso yabo. Masimuva ke siyangale kuma extension 9 kwavulwa isinye isigele futhi 93 iAllen Makhunga then ngamove esibanisezwe ngayofunda eAllen Makhunga yokwenza standard 3. Then ke esigele bengumuntu like uthanda like uparticipate izinto yabo. Yeah, like bengidlala irap. Okay, makhaya bengijima ikarate saso club. Isigele bengidlala irap ngiathlete. Ngicala ukuba iathlete 2001. Ufunda standard 1. Uyangithola manje. Okay. Kwaya 1994 ngaphuka isandla. Sidlala i-semi-final nezamokuhle lifa lethu. Athi mangiphuka isandla kwakho sangichubeke nge-athletic nangapha ku-karate mangibloka sesibabuhlungu nyana yabona. Because vele i-primary ngikhule besenza ama-gumboots kumele senze i-drama bengumuntu obizwa sizwenza i-drama ngitshona. Okay. Okay, kwaya 1998. Okay, sagrupana saya e-center ebizwa ngokuthi Laduma. Masifike Laduma lapha besishaya ikwaito thina
ngithola ya sicula ikwaito vele yabona sathanda vele abomandoza abo Alaska into ezikanjalo abo Trompisa ngithola yeah because bengithi mangiperforma mina bathi Trompisa encane mfethu ngibona vele ngithola manje okay right ukhona uPete Marco bekubaba wamabhizinisi vele eKasi ngithola ya bekumuntu ojob vele okay uPete Marco umngani wakhe bekuDon Laka ya wasishayela around lapha eAccent wathi hi guys uzoza noDon Laka azobona lento eniyenzayo ngithola okay alright abazofika kulamalanga lawo bese khona uHoward ihlanekela kadlala makhona uHoward kanje khona should besima group uyabona since senze kwaito besingasi group A1 besima group ngithola yeah then mina bengila style okay ayibafike vele esingene ndoda sishaya perform ile nkathi lezi vele sekuzo ikwaito man secala ukuthi mawufuna ibe mnandi mele uyimixe like abo gospel kwaito into ezikanjalo ngena nabo hip hop yeah then ke sa performa saceda ke ingoma zethu zamakwaito wonke ama group ngithola uHoward athatha uSmanga ayibajikele ngale bohlanganisa i-two-hander bafuna ukwenza iplay yabona uHoward vele umuntu wamadrama vele wamaplay ngithola bahlanganise le play yabo bafike bayishaye le improvisation yabo la emabaceda ukuyishaya amakhruitman athi hayi into esithandile le drama ngithola nama ngithi 1+1 plus into bengiyenze primary ngithola from lapho uHoward bekafuna vele indlela yokuthi ipractice idrama ngithola seya practice nayo kusapractice kwaito kuphela athi sesiyangena lapha ku drama yabona ya iplay yami uqala ke la Stegman esekhunda Stegman Theatre 1999 kusho bengiphoyisa lapho ngithola ya kusho manje le first show yami ngithola sathi masiceda ukuperforma la masibuyele emuva eAccent uHoward wabiza zonke lezibeka actors ngithola bathi ake nizobona ifirst show yami le okay afike laphathi sishaye le play okay besenza nama dance sishaye le play sishaye ne dance masiceda ukuperforma la okay ndoda bangibize ngo11 indoda eyithi phela sa practice isikhathi eside ukuze senze lento oyenzayo wena usayiqala nje lento kodwa yinto oyenzayo mfethu yeah bathi uyiphiwe la ide ngiyongithola mabasho kanjalo ngithi mabasho kanjalo na razo lami nami ngibone man ukuthi vele ngaze ngajula ngecharacter mfethu uyabo ya ngenza into ebukwayo ngithola okay kuye vele group yethu beyishisa strong lapho ke sengiloka nje sengigqile vele ku-acting kakhulu ipots ya bese ngizenza singcebo ngigcina ngizekile nekarati ngayeka okay enye impintsha yami vele ise-KI impintsha yami vele enye bese 1996 mase secondary yayosigele Cwacwa yabo yabuya 1997 mayibuya ifuna isigele athi awufuna isigele awuthi ngikufunise nami ngimuve la kusasa lethu ngithola asivayise lapha eKI asifika lapha eKI asitholi i-out yethu vele esuka nayo primary isikhulumele basicove lapha eKI vele ngisigele lapha eKI okay ngiqhubeke nestory siladuma sayo performa lapha eKI ngithola baba excited blind athi this guy akakhulumi kakhulu kanti ukhuluma kanje babona mang deliver ama lines wami yabona ne-action uthi this guy esithi wazi ukugijima kuphela nokudlala irap nekarate kanti ukhona na ku-18 yayibona okay kwaya ke 2001
saya ku-Arch Alive. Masiya ku-Arch Alive Uncle Tom Sole Soweto. Masiya la kusho ukuthi indoda umuntu yaphenika bathi iJozi vele ikhaya lama-actor ngithola. Asafika lapha kusho ukuthi manje khona ezinye bezishaya iplay yamahobo so ngithola. Khona ezinye zangala iJozi bezishaya iplay efana neyethu ngibamba. Oh not. Bayaperforma la. Hayi vele hayi abaphuma hayi nice show guys. Okay. Sabahalalisela la hayi nice guys. Okay, wathi makungena thina siperform. Masiceda ukuperforma sawaboni le group le. Ngithola. Yeah. Okay, lapho ke sayichacha Arch Alive Brian ngithola. Yeah, sayichacha le competition la behostwa uBramike Manani. Bramike Manani uyamkhumbula way back lo o director le movie yakudala iApartheid The Unit. The Unit, yeah. Iguru tamanje akusumuntu ngiyangithola. Yeah. Okay, waya ke. Okay, lapho sana seGrahamstown kulo 2001 uqala kwamuke eGrahamstown ngithola iGrahamstown National Festival. Yeah, it's where you meet your singers, actors. Sometimes in Sheranabi stage because la ugcwele amasonto abo St Andrews, St Aidan's, what. Ngithola. Yeah, shuthi okay saya lapho 2001 okay show ya Viacrant sabuya sathi masibuya sayowakha center izethu ekhethu meanwhile i-artist kanjalo phela ngumkasane ngithola shuthi manje indoda ngiyahamba nalezi zistudi ematshwaleni or saphuza but mina bengasile umuntu lona vele uthanda ubustudi yabona. Yeah, but inkinga ukuthini benginganaki ukuthi ukuvaya nabantu abastudi akusinto egrand bemele kube into engayi-afford vele isuke ebhandeni because yangiphazamisa kakhulu lento leyo ngithola. Okay 2002 sabuyela eGrahamstown sesizethu ekhethu. 2003 saya kuThomo sifandwe iNational Art Council iNEC. Yeah, ngiyangithola. Astori Eastern Cape. Yabona Eastern Cape ngiyiphethe phela ndoda. Sometimes ngiphethe ukudlula even umuntu ohlala khona because bangitshela ukuthi sibuye endaweni so athendi nokuva besho Brian andikaze nifike pha ngithola. Then ke hayi kube mnandi sibuye ke masibuya la. Hey ndoda ilanga ngena khona inkingeni Brian. Ukuthi savaya sophuzuka nenye awucham vele usikhokho yangithola. Masiphuzuka awucha sendlini yangiPitrata ende besibuya kumaRezar khona le ibreaken besireze le breaken sawo Uphuzuka yini? Uphuza. Okay. Yeah, ukushaya utshwala ngithola. Okay. Asifike siphuze lapha kadladla lapha kaMgabadeli mfethu sikushaye mfethu. Alamachita lawa ayi2 lawa. Small nosidumara baplane ukuthi bazoya endaweni zabo lezi uganga yabona banenumber yabo ngithola. Le score kuyithi ufuna ukuvaya nabo ngithe don't solala wena saze salwa sino score asivaye solala. Papa mekuseni papa masengiyaqatshwa mfethu. Mango. Ndoda mangicheck ibhavu ligcwele lapha ndoda. Hey wena amagongo ndoda igcwele idulasi lapha. Kanjani manje ngoba wena ugidlile muzwanga. Yeah, kusho ukuthi ngalezo inkathi 2002 bebasishifta ngala yabo. Sisakokodela imikhukhu lana serumini lambe kungakakhiyeki kahle bekukhiyeka ngespeaker mawuphusha so kuyavuleka ngithola. Kusho ukuthi le awucham lo achuzwayo lo bathi makafika kibo kusho ukuthi uyayazi ukuthi igrid le yabo inenhlizende ngithola. Yeah, kusho ukuthi wenzani wachuza wavaya wayongena lo munye lo small wavaya wafika wabeka iTV erumini lakhe ungena ngapha kuba magogo walala wakhiya ngengidi le mayifika nebhavi yabhamba sehamba mayandinda nale bhavi ibona lapha kimi kuyakhanya ngilele ndoda ngiphuzukile mfethu yabo iphusha umnyango beka le bhavi estikini
ngene embhedeni yalala ngiphaphama sesakajwa ndo Mtotho emphakathi kubantu nje. wena abanikazi balezinto nama-CPF nyana ndo Ibhavu benani. inamadulasi amagongo ndoda hey nezinto eziningi nje sound lokhona ngisho nama-bripeg laphayana lemfethu ile awuthi le Shane kakhulu. Yeah. ya amadulasi amaningi nje walapha kuloya muzi nje ada mfethu okay kuloyo muzi basazi njengami bangijwayele lo munye lo ude uMahlangu besinuka besiphila sonke yabona ashomene noma ubethi vele hayi bekuyi-out yami yabo emafika lapha sesiyaqatshwa le-CPF leli boss ndona lo awuxona makangene engubeni ubeke nerambo lapha edonsele irambo ngishayelana le-CPF ndoda sengidizi lapho ngigijime ngilanda isipetiharafu sebathi hayi wozayizo hayi sizwile wena bongekho lo awuxona bamshaye mfethu waze waphumula ngathi bamdubula nala enyaweni yinto okay eyawuthi beploma lapha endlini yomXhosa kusho ukuthi kibo ba-chief abaye-King Ross and isipanela ngapha kumele sihlalise lapha ngoba bekuwumuntu esimjwayele yabona siyenzani ingikhaphe eklinikhi hayi i-police station sivayise e-police station bathi hayi kumele wenzeni ithi sikubizele i-ambulance kumele ucale eklinikhi mababize i-ambulance mayifika seyifika namajita utsho ukuthi le beyigidle nami le seyiconfesse nalena yabona lena nje ivuvuka ilihlo kusho ukuthi ukushaya umuntu kuyakhathaza Brian bese bakhathele ukushaya labantu nje bamvala ilihlo nje yabo yeah emo ufika lapha ndoda nami ngilinde i-ambulance sesiba sonke ayizivaye sehosi asifike ehosi ifike le mpinda le labantu laba bebasilimaza ngitshwala hayi ufike vele umnikazi wezinto vele athini umnikazi wezinto athi hayi zayize wena uzophuma cause hayi sizwile ukuthi ukwenzakaleni mfethu sambe sovalelwa ndoda asivalelwa kanjenelo umuntu akasayisho kusho ukuthi maye sebayijuthana nabo yabo abasasho ukuthi bengekho mfethu yinto esihlale kanjalo ndoda esitokisini and le yale bhavu lezi nebhavu kama ngisho bayikhawathe kakhulu isale hosi thina sesiseseleni ngoba besingalimalanga kakhulu yabo nga-end up sengingachoose number 2 yeah le enye wachoose number 1 le eyavalela ichief mina sengunumber 2 sicale sivele kucale hofa ayikho le sesisehosi ivele seyivela seyunumber 3 ngitsho thiwa hayi sokhuluma istory esi1 eyazange sikhuluma istory esi1 because lena ikuphi manje okay bathola yathi mayivela wakhalwa ngamabhayili bathiwa nokuthi silinyaziwe bathola ama-free bail mina ngaphuma nge-1.5 why wena ungazange uphume nge-free bail okay lo bengisele nayo small makhanda kusho ukuthi beka-under age yabo yeah wathola i-free bail ngokuthi u-under age then mina-ke ngakhipha i-1.5 le yathi mayibuya esibhedlela nayo mayicela i-bail bayinikeza i-bail because ilimele kakhulu bayilimaze kakhulu ngithola ndoda sali-attenda 6 years licala 6 years yini into ebelitreke kangaka amajita bewasitoti phela ndoda endoda mfethu lade ngiyangimaka ndoda elifini yami nje angisakhona uma ngibizwa le jozi mfethu ngiyangena nini balidoje because benza amanye amacala ngi-attenda ngiyi-1 Brian ngitshona yeah angalincenga vele bese ngilinde vele ukuthi noma ngingagwetshwa at least ngiyocount ukuthi 1 2 days uyabona because manje bese kumnyama awusazi kumele wenzeni ngoba wazi uboshwa nini ungaboshwa nini ngibeka athi makangikhumbuza ukuthi ezazi u-attenda nini bengivele ngithuke enhle manje wangathi ngathi futhakhe man ngiyekela le ndaba ndoda yayibona okay ngincenge mfethu attende akufike lapho vele basihlakaze vele sakhotshwa le judge leli elagweba labafana babulalula khidube wabona lelo judge ethi
Yeah. Ile lasigwebe mithimbe. Unayimntoni? Yeah. Wangishanga 4 years. Mamachita washanga 18. 18. Yeah. Kanjani wena ushaya nge4 amajito ushaya? Kushuthi manje lapha, the story lesi mfethu bes complicated because my sister what lezi maziceda uganga lapha yana. Wafonela ihlobo zakhe bonde indoda yakhe beyisebenza inada. Wafonela ihlobo zendoda yakhe. Masifika lapha sizithola namakhondom phansi. Ngithola. Bathiwa hayi Jinji. ya bangirepile. Yabona. Manje mase ngithi my sister mina bengikhona kanjani my sister. Mama okay mina savumelana ngokuthi bazongikhipha vele nalomuntu lo oconfess amajito ukuthi yiwagangile lapha. Wabatshela ukuthi bebayithu. Mina vele bengingekho ngithola. Yeah manje ngathi sekuhlangene lapha nalendaba zamakhondom. Sekuthiwa hayi lona beka me efasterina tweli chief athi sambini ngithola. Yeah kusho ukuthi mina sengigwetshelwe housebreaking and theft. Bona bagwetshelwa ini ginger i-rape housebreaking and theft. Yeah. So that was the first time vele. That was my first time ongagcina lapha. But ke ngabuya ke mfethu le outjam le usikhokho le bengenza nayo eArt Center le ladu. Ala manje ke sesibhema insango lapha yabona unukubhenywana le drugs kuthiwa ibhathini yalibo ingidi. Ibhenya kanjani? Ingidi le ifakwe ebhodleleni le bebhenywa kuzo. Oh yeah ibhodlela. Yeah. Ende bekibo bebahlala eSekunda yabona banomuzi embalenhle bese bahlala eSekunda ende lapha eSekunda bamxoshe bathi ufundisa abantwana baba ama-drugs. Akibo bamixe ePitori. Babamixe ePitori ukuthi eTUT wafika kanjani ngoba bekangakabi nakulezinga lokuthi angaya eTertiary ngiyamthola. Brian. Hayi le outlela ndoda ngabona seyithi qachacha lapha wami. Yizo. Utsho skoko. Yabo. Lapho busy vele lapho bengisipana neVukani Community Theatre. iVukani Community Theatre bephethe abotamaki abantu eningabazi enibaziyo bephethe utamaki lo bengiceda kumusho lo with the unit. Sure yeah. Iphethe enibaziyo mina Hamilton Dlamini. Yeah. Iphethe uSiphiwe Nkosi. Ngoke wadlala umuzi wensizwa uMathuni. Yeah, uProsiphiwe Nkosi. Abantu engisipane nabo la. Ngithola manje. Phethe ubani. You name them. Sipane namaguru Brian. Izinja zasegaming. Izinja abusesibhebi laba cele ngithola. Ngiyamcaba. Yeah. Ngithola. Uyafika. Bakafika sayizo. Shoy. Uyale Pitori. Baka utisifase la. Afase ngithini manje? Athi Taiwan izayizo yabone. Mek sokolisi la lokutreka amabhodlela bona ngithi le ushaya nje ispliff esincane so ngezolo. Grand. Lena ngathi grand lena man ngoba manje bengakaze ngibone isibungu phela lapha. Yeah, isibungu mina bengasazi meke. Nase intro bengakatholakala edatshani Brian. Yewena. Yeah. Yabona. Chuthi lamanayi angazi manayijoriyini bebomnika isijumpe esingaka samarock. Sena free. Sebawukhachile isijumpe esingaka. Bese bamnikeza ijumpa ke zamathayi. Amanyawu maybe 5 yejumpa. Mahala. Mara umsebenzi wakhona mele sihambe sifundisa abantu ukuyibhema ngitshona. Yeah, yimi lapho iBrian or Luntlix umcherechere ngitshona. Then uyisikoko lozinayo. Esicale lapho kwamsibhema. Chale igrand lena le nomdala angakaze abone ukuthi ubhema idrugs la. Yabo. Endoda kuye si okay makusa. Mina thina mele siye-Art Center. Ngithola. Usikhokho yena ufuna size Sekunda sofundisa abelungu ukubhema ngithola.
Sometimes isigibele size sobafundisa ukubhema hayi nini ngitey madoda because bengibaluleke kakhulu phela eArt Center ngitshona hey mele ngiye center mina vayini uClicks wabuya ngelilanga ndoda bacabana banoClicks sezomele kuvaye nawe uClicks uyaphetha uClicks ujayibo indaba manje isikho uphuzeleni ijuzelo ungamla uphuzeleni ijuzelo ungamla ujawu isikho uphuza ijuze engami uthi uClicks makaphendula asikhokho ngoba beyithengwe uwe le juice bengithengela icustomer wena Clicks akusavayi nawe tana hayi sezomele ngivaye nawe make ngitaye make mina yazi ngibambekile eArt Center ndoda ngeke ngikhona phela uyayibona kushuthi endabeni ye-drugs njengoba silibona i-drugs sigcwele kangaka ngayi uchaza ukuthi mhlambe njengoba i-drugs bali-introduce njengoba uStu Mjida bamnika ukuthi abhemise abantu ukuze babe ne-hangover ye-drugs of which nibiza nge-alost so ukuthi kahle kahle lapho belisangena ithi ngakungena emlonyeni endoda kusho ukuthi manje okay bamnike asifiki vele sihamba sifundisa khona neBrian uGrant la yengami yafunda ngaleso sikhathi vele yabo nabokhubeni umunye wendiya ukuthi manje ufika ufola iline yabo bheme awukhiphi next zaphela zathi maziphela Brian kwakorobalisiso ndoda ngayovusa umdala mina ngitshela ukuthi enye into nje ngicabanga ukuthi yilo le drugs umdala watayi manje utakiwe wena mbolala sobona ekseni ukuthi umdala ngifaso okay yabuya isikhokho yabo khani ngibona ukuthi angathi lento ngetayi ngisabhemi sezosabhemi saseyitaiwanist meki ithi ngishayela special joint alifase ngetayi baba ngigrand ayi nini ngibheme umdala saphela sayifaka enkingeni manje utanga sakhona ugidla ngaphemanga Brian okay alilande lesi2 alilande lesi3 lesi4 ndoda makafika manager atfaka imali uzobona yabo nala kimi phela lapho ke phela sekaphetha belungu ndoda sebamvuza seyatholakala nase-Hillbrow ayilande Hillbrow ke manje makabuya sezongifike ngalunda le Hillbrow hayi baba ifake imali uzobona ndoda sibona ubhaye ke sesiyabhaya manje 40 rand ndoda 50 rand piece 40 rand bag inyawu ngitho kanjalo ke phela ndoda umuntu uma ngasafuna ubhema semele abhemela ukuthi manje akhona ukuthi manje operate just manje bowenza kanjani iziphi izinto bozenza ukuthi ugcine nawe sokwazi ukubhema ngoba manje sekufuneka inyubushasha ejardini wabonza mfethu kwaqaba umdala ngapha uyayibona umuntu sekahlangahlanganisa ama-shoplifting ngileni udevil Brian akeni shoplifting bengishaya Brian kabinda le lokushini ngengacetha izinto egold lama-handling uyabona izinto egold lezi bozenzani ingidi ngiyazivayisa Brian uzithengisa or uzigalisa or uzithengisa why choose ikhala egold kusho ukuthi manje ingathi expensive then-ke nini bengicova nale yini ekaliswayo le yamathala le ikhopha ufike ngicove lezi zinto engathi maringi zamakhopha lezi khona isikhwama sami bengisibiza isilamba sami bengisibiza ngeveko isikhwama esingaka so nanga ngigcwalise lapha bowusha khona lapha eshop bese ngishaya e-BM lapho elowe hardware lapha emall bese kunemall khona lapha embalendle Brian ayi waya-ke ngipeme 16 years ngayiyeka dayile 16 years futhi uyiqale nini? Qale 2003 then uyeke 2019 2017 na 16-17 somewhere there mara vele ngiyazazi ngakhawunta kahle ngishaya 16 years
So into eyafika egqineni yakwenza ukuthi manje angijindeke le drugs yini yakwenza ukuthi ugcine focus so focus decide ukuthi uyeke le drugs kusho ukuthi khona ubongi umthweni yazi nu lala kule movie yalo Nchusta le umntana shoti yabo la umntana shoti la shata khona ya uyibonga umthweni lo refilwe mkhutla ilo yabo le generation yokuqala le hayi le ligazi bona le uSamuel wa practice enye intombazana yakhumbula beyisebenza awusheron le ntombazana beyisebenza beyifika nje isebenza ku kiosk yakakhethiwe ihlala emkhukhwini yathola umntwana lo mama weNdiya afuna ukuthengisela ukarabo lo mntwana bayikhumbula leyo part urefilwe mkhutla manje ngigcina dlala kulo kuskim sami manje bakunceda kanjani banginceda ngokuthini mina ngabacela ukuthi bangithengele prescription ngithola bona bathi hayi sinomngani wodoctor le ibhetali yabo afika lapha eKrili ngithola okay sivaye seli isibhedlela asifika lesibhedlela bathumele ngicale angazi kuphi eHof ngiyofuna uBut Isaac lapha ibhetali hayi mina bese ngithi ngiyabaleka vele ngikhombe ekhaya bebangigadisa uMariso omunye uCherry wengami leyo ngithola bathi hey can I look after Zais yabo because I know umuntu addicted vele unama critics ngithola unama tricks ngithola ya ne okay ay lapha ebhetali lapha ngokusasa mina mangiphuma lapha ngathi eHof hayi ndoda ngibiza uMarisa mina ngithi hayi bathi ngivaye yabo uMarisa ndoda ungigadile ndoda mase uyagapha wena Marisa nginikeza imali yokugibela ngime ngapha komgwaqo yabo bangime ngapha komgwaqo endoda my break imoto ngimbalenhle yena ufuna ngiyekrila ngisho ngigadwele ekrila yeah ayangaza jumpe kanjani ngoze sekajumpa indlela ndoda yesezonyekom speed ngibamba ngesandla ndoda kom bangifaka emotweni bona straight bangimixe ekrili vele ngifike la ngalekela ngegazi phela wenzani ngalekela ngegazi azange ngisebenzise 99 Brian and nendlela bengibhema ngayo Brian umunye bekangafa ngakhabatha yini hle especially inyawupe yaloku yabe strong Brian mina bengizwa ngathi kunelitshe la uyabona manje ungazithinta so uze ukuthi makungaba nento ehlala yenze sona the whole day nje yenze so cheese ngene bhavini ngivele hafu ndodo ayi lapho ngalwa nalo ndodo hlala lekrili ngabe uma 3 months wonke yeah so manje ngifuna sibuyele back emove kancane ba mawuzofahlaka bakushanga le 4i and manje vele siwabandida so first time mawungena la idanyana bekunjani nje mawucala ukuboya ngeke idanyana kuwe kwathini phakathi inhliziyweni emqondweni awazinto walibona linjani nje futhi mina like umqondo wami neaim yami ukuba vele iartist elitop ngithola okay ungena kwamedanyana okay kwaba snacks vele mawucala ukuvalelwa into snacks leyo yabo but njengamajita ini mina vele bengumuntu okhulele lokushina azange kube that hard ngithola because namajita engwaziyo akhona yabona but into engayisho mina yabona especially mfethu kulabafethu abancane yabo into engayisho ukuthi umuntu mawuzophila naye mele wenze sure ukuthi lo muntu lo uright yabona ungathi hayi mina ngiphila noZayizi uZayizi ubhema inyawupe mina ngibhema uzoenda up uyibhema bro because ezinye izinto azenzayo zakuchaza